False. Got preamble. Y esto es false. Holy fuck. Got preamble. All right. So the listening to is not doing what I wanted it to do, or I'm not closing this in the proper position. So it's saying I got the preamble even though this is not. This is saying false. It's saying false. I'm going to check if are the records supposed to be equal. Marico è mio Dio, sì. Venga, dale. Are the records like Avegna non guarda tutto, non ce la fa. Romantic Care. Onde torri. Yeah. Sada udał. Yeah.
Vale. Hau da, hemen gauz. Confident Beaver. Ez du... Superaz dira du best. Zetxi koño du hain txarto. Todo lertuten. Ah, vale, igual aldazan hau. Sensaja, join the chat. Kaixo, txoa, pate. Vale. Esan du, hauna mini eta erosmi garala. Ustaitxo, oinez egin edo, bueno, oinezungo gara. Negarrez egon nintzelatak guztiak usoren zuzenekoanea. Bai, ez da. Posetxik entzuten zaitxutien egin baju. Boa, es que zelako barri eitzu, ira. Opa, zalan koenta naiz, eider naiz, bale. Oso ona izan zena. Zer baju entzuten da, ezta? Zegoen hori. Soinu altu dekozu. Ez, dakotana da besti baju. Ze hosti. Hau bela, nire portxu bat. Eta... Bakar topera dakot. Baju entzuten dut, ez dakitz. Bueno, aiaz kuidauz gure kortan txarri bideuz, ala. Bale, pentsaleko niondo dule, zelen txartauz unde. Lul. Emon injoz jabroiek. Vale, ia. Jo, sortzi bakar dago eta honenak. Bale, honeri... Zilarrezko balakaz.
Take it all. Vale, oin honek kendu gote. Eta min gotez bala normalak. More ammo to More smite ammo. my enemies. To spend in enemies. Vale, orduen, hau. Apurtxu bete iningo holan ondo, agune baz. Bale, bestak abiten, beste leku baten, listo. Ez dakitza non koña dauzen honek. Guretan notiles entzuten dut. Vale, hemen. An artifact of great Ese. power. Or so I Ze hope. koña hartzen dut ba. Akate bat. Euneko berrogei, eta honek zitzen doaz? Bai, irurogei. Ez dik, euneko berrogei. Bueno. Worst Prices, eta? Vale. Igual, hau emingot, Vale. Ionek zelan du nien hau. Googleen segaz, hartzin dut hau, eta dino txal. Hartzin dut pantaiazo bat, eta hori lehin dut euskaraz. Ja. Vale. Terror Eye Notes. Oia lurrantzuen muga urrunean gertatzen nahi dena deskribatzeko esan dudan hitzik egokien. Bereziki badirudi kontinentearen hegoaldeko eremua gainekoan baino modu ezberdinetan ere, ez da beten ondo bez, ez usteko aldetzen dela. Terrorei da honen emaitzetako bat. Izti honek konturatu ninduen monstru batzuk deabrozko espezie gisa sailkatu behar dituela. Lehenik eta bin terrorai bat deabrozko izaki bat da. Ez da gure mundukoa. Bi, puntu ahul ezagunak dituzte. Biak aprotxatzeko zaiak. Haien begia agerikoa da, baina haien garun ere helburu bikaina da. Eta nahiko zaurgarria da urrutitik erasotzen dutene. Eraso hau ere aurrekarik gabekoa da, ezerk ez baitu balio ematen. Hala gortu zen. Eta horrela jamandirak, Googleen zamen okitziko biztute. Pero, bihar badaten. Spirits guide my hands. Vale, hemen. Who's next? Who's next? Vale, badaku ja, mieta ondaku, eto. Vale, ja metik zer dagoen gizau. Ez dago zebez. Who's next? Emondo eta sartazo politxe, bueno. Vale, ametik ongaran, ez dakitzen da, hemen.
Non coño dago? Ekaitza is riding with a party of hiru. Bueno, ondo etorri, ekaitzen lagunek, Potruk ikututen. potrek uduten hemen, Kaixo. eta guzan minerantz. Cago en la puta, cho. Erra. Hostia. Jodite nau, Vale, hoy no te nada barrio vuelta con nada. Tiene que escopeta que te estoy desviar. Que... Neko basulu sartu. Eta esan du, probain gule gauza bategaz. Vale, ia morro ikendu. Vale. Ia, dakot 192. Pentsot, hau edaten bauten. Bat kendu daztzu, vale. Eta justo berau, vale. 192, hau kentzin dut, 120. De hau mitxe bauten. Delito sortxi, me claro. Bueno, tau txarto. Bide batez, hemen, 3 punto dakotaz, da zer ingot. Ez que hau Soulkeeper napo beti pasan ez, ia. Increases estamina euneko gehi. Shalok joined the chat. Ondo etorri Shalok, welcome. Endurance. Vale, hau hartungo. Cost B extra bat, vale. Cost B iru B. Bueno, hau hartungo, eta listo. Stage kamari ondo ikusten banaien edo... ia. Gitxi gara bera. Oin ja, 189 gigaz, ondo. Euneko gaunegaz, euneko gigaz. Eta, bale, gauz gitxik hau betuten. Bale, ingoten hau, un load. Hau niri morroiri... Opa, Salok, eskerrik asko... Bale, hau niri bizek saldu. Hau bai, esto pillar. Increase más, vale. Hau, esto pillar. Hau... Value of this item increase... Popa ti pasan hasta. Eta hau, esto pentsatzen eliko tenik, bai, espada gorde ingot. Hemen gordeko eta hau. Short items. Hau, bai... Olako besta tokitxi, iztator bat petxartu. Eta... Bale, hau. Horan. Eta beste barik, usan bueltan.
Jovial Edison joined the chat. Ondo etorri. Scream for me! Ah, vale. Joel Edison, known as a Cage. Vale, hau izan duen ez da? Bai. Bai, ondo du. Ja apurtxu bete baguze aurrera. Be, azikerie, oso gatzain injazten hartuti hau, Ba, hameko da nahiko... Itxiu zen, hemen beste eskopeta batzuk salduteko eta holan, bueno. Hemen begenti errebentata. Ba, nukik ez dago biderik. Hor pentselek txikota ondala izateko da bajateko. Vale, esan duen. Vale. Vale, ametik. Vale. Bitu, hor badau beste bat. Ama puti ez dut ekarri bestie. Ah! Hostilek eta biamabi. Joder, ez dut ikusten. Vale. Ez dut ikusten non dauen. Hostia. Pues que está ikusten, Vale. Vale. Hartu minutena da... Aborle gize. Hartu minutena da... Hau. Mazteko eta behin. Vale. Lau... Honek beti jumiz akumuleten,
Ze gero bala barik gauz beti. Hau honek ez dizkabilen ez da, ez da. Eta hemen nire hor, nire kofrien edo... Dakuz haunek, hau, bai hartu motela. Hau da, topat emanen peligruan aurri erabilkote bueltatuteko zeholan. En hau hiltzen eta ganera monstruok ez diz bueltatu den barriro. Zegiltzen nahi makotxen, monstruok bueltatzen diez. Ba, puta da txura, egiz izan. Esan dometik gorantz, dala. Da nala hemen bueltatxu eta emongo bai, ze pentsarek hemen. Vale. Vale, bidotena da alture bat. Kaixo zitalkoa alduz ziduna eta laguna. Patazio egona izabigaz, Gargozien. Zantzat, bai, tazio zupe. Izugo, edo. Bai, hori. Holan bai ulertu dau zure referentzize. Horren morra egokitzen dauen neskalagun bermiotarra eta nire karinkara bizide. Your soul is mine. Ona, Vale, bitu non gauzen. Zana gora izan nahi ez dago zebez. txakurra daukatea euro zaintza Bai. partekatuana euro, ez? Bai. Txakurredako zaintza partekatuan. Bueno, aguzan ba hona barruretxo. Hostilek eta bien bat. Vale, ia hemen nortxu tauzen. Vale, hor da hori, bueltatu deku, There are no spirits to guide me here. Place is barren, devoid of life. Goazen aurrera mozkor manduegaz. Pasen horremos kormanduaz, ahora antxo. Pepito que nos daba. Vale.
Malisekin eten hain behar izaten tamale. Es una machu... Ah, bueno, soma. Ah, bai, soma. Diskoa grabatzen hasi gea zitaziokin. Hostia. Txartela, lau mikro, lo otroa euro pare bat hilabe tentazio oso dute itzaletan egongo da. Izuok hartu du bulegoa. Elegante, txo. Ba, ia ondo badutxun. Ba, esan dometi perantz beste atogondala. Eta kitzen aurreku Ez, aurreku usta esan, ez da? Hameko, eskumeko hori mogantzat, hostizi. Besti bez. Egizen txo critical hit. Ze joku deu bablo otu ez hau? Ze joku deu ba Blood West hau da delezie. Bueno, da purtsu bete zelan da, bakeruen rolugaz, bai ikaraskuen... Da berau jokue asko guztazten da, delezia eta da niko ez buf hosti bitxerriaz nuen delezire jolazten. Dau armie distantzire total ondo dabil. Ze hosti. Vale. Argiz ez útiles pasa da, ezta? Edo... Beginen zaizu gustatzen, Jamorra ino esauz ba.
Joder, justo. What was that? Oh, sorry. You're dead. Hostia, ¿qué este vato? Hala, begizan. Morri, apunteko tondo ba, ia. Berriro esan da barrorantz. Y ahora que tomo un begizan, no sé, hostia. Some kind spirit left this out for me. Vale, hau intzu. Eta guzan beste bila. Beste ematen onda hortik. Ez dago zebez, bai... Beste bide bat elezagon da lehen guzin jot. Entero argi jintxe. Hometik ez dut ikusi beste kaborroien bat. Bara, hometik gorantz, beste bide bat elez dago. Sekon dago. Ah, vale. Vale. Bete pentsalek ez daula biderik. Vale. Onde está, pensé. Beste bidera matango da nutik goitxik. Ikusitzen da hortik zeu zerbait.
Nondik etor nahi. Ez dakitza, berau horrelegiz hau erabili behar badatan. Bestetan ez duten erabili izan. Hona horretxik, hemen hau apurtxe moski eta, bai, ez dut apaten beste biderik, egin esan. Antoju Minecraftera konektada, que badakizu ja. Nintik ez dut epaten ez zela, ez da? Zozer okurten da txui edo? Hope it's not haunted by malicious spirits. Vale. Makes enemies blind but not deaf. Zer da deaf, ekaitz? Ez dakit bat. Vale, gorrak. Vale. Bueno, estan txarrares, bai, ia. Hor beste zeuzer ikusten dut? Beste bide bat da, hortik. Ez que horran zeuzen aldaia. Edo ez. Igual ez da biderik, Bueno, ez da erik, kantxa nahi. Hau hartungu da bago ez. Still here at your service. I have a if you can afford it. Tap it in a crystal. Yes, I understand. Let me see. An oddity, but nothing really outstanding. A soul trapped in a crystal enclosure, long separated from the body. Although the body wasn't dead at the time of departure. If you're willing to sell it, I can put in a solid offer for it. What do you say? Does the price seem right? Suit yourself. Vale. Echad saldu. Es... Oga. Vale. Esa, no lo he dicho. Ahora me gustó mucho. Alright. Bueno, bastante se revinchan. Hau bez, hau bat pasaren da. Hau bat maten dut azka. Hau bastante revinchan, hau bez. Pin... bueno, hau bestirik alde bitxat. Ondau. Still here. Vale. Orain, hau. Hau na. Hau hemen, eta... Hau egingo.
Bi. And we trade. Bitu agurtea da nagoelez. Hau behartu ningu. Eta egongo gara, beste gauza txukitzen. Dakotez, hone gauzek. Ezta? Eta ia probaten badun zeuzer. Ia hau zelan duen. Vale. Esan du hemen. Hau ez dakot. Hau atarpa dut ez da? Zorte ontzital. Libanoa. Vale, etxo Tasio, eskerrik asko presentaritxik eta, bueno. Orantzizek zabil ikusten basun, bale? Lum. What a mess! My solution to everything. Ez taipa, ze etxo. Tiro un tiro espatxatezen eman merri papa hueri, etxo. Spirited away. No future for you. These will make things easier. Vale. Has the sun fallen down yet? Did it sink? Txan. Hemen.
These will do just fine. Beste non izan ezta? Zentxako noneri? Wait, what do you have there? Is that... This is your plan. To take the thing we obsess over and help us... Vale. Obey your master! Vale, hain un coño hintxo bestia. I am the Lord of Deadside. Vale. Txo. Hain un coño dagoa. This day is better already. Hain un coño ametiko. Non hintxo bestia, ez dakitxo non hosti ditxoten. Petx, non hosti txioten. Hori izatea? Non nahi? Horas. Kargate Alejandro, Vale, hemen. Church and Cemetery. Horra zumine. Hau behin izan duen. Sherlock left the chat, bueno, Sherlock. Pedantic Hover, join the chat, ondo etorri. Ekitzaben.
¿Ves? Hemen etorri zen berriro. Pero bueno. Bueno, beste ere, bueltan guz lehenko lekora. Pedantic hover left the chat. Ez dakitz, jungo nahiena da minetara. Minetan badau salda dagoelako. Hementik orantzen gu. Ui. So I killed them. Venga. Haniko izan dut bat bajatu. Bai, moneda hau intxan duen. Hemendik agertu garan. Eta moneda bat bera bajatu. Zeu pentsat ez du egin. Hemendik zer topatu. Girotxuet. Bertxo. Hola, mondo ezta? Bueno. Eta bezabez. Gone with the wind. Mi esespen da, berroak eta... Mazortzi, vale. Bueno, game horri hil ju, hemendik zer nora llegaten gara. Horra bai llegaten gara salto bat egaz, Bai, bueno.
jaten gara arazo barik ganera. Uah! Hosti bete mundoz, kabroiek, joder. Benetan, Txina o... Pedro Mai Txina o nahiko jodite, Jet eskerran dagoela, Your soul is mine. Bale, hemendik bajatu gara, ezta? Bale, hemendik etor gara. Hemendik aurrez beste bide bat dago, ezta? Could sell this for a coin or two. Joder. Death delivery. Vale. Observa. Joder, Chof. Trenbidea jarraitu. Zona, betik behitukot. Might be useful.
Osaten ginen hila, itxan hori dut. Ai, ama, ia zaren honek. Ja. Oinierta bat, joder, hostia que te me ha dicho. Vale. ¿Dónde que son Metric? Metric, ¿dónde está? To the depths you go. Saltazo, azburu, rementa txatxo. Zerako aldarri zegoetan morri etxo. Vale, hemen dugu ez zer. Vale. Vale, hau lortu du. Vale. Eso no entzuten da hortik. Embrace the void. Vale, abertungu. Hori guzti batea gaztxo. Earth swallow you up. I may have an idea what to do with this.
EA Sports. Useful? Maybe. Useful, maybe. Blissful Thompson joined the chat. Ondo etorri. Varia llegar al mole, por está. Pues, va a estar, vale. Ben, ameti baja gara ezta? Gandik etor gara. Bueno, principios lortu izan duen, ezta? Tileko garen dago ez. Laugin Torvalds joined the chat. Ondo etorri. Este ser. Hi, can you respond in English? Yes, of course. But we are streaming in Basque language. I can translate both. Well, both. I can speak in Basque and then in English. Duolingo, yeah. How are you? Login Torvalds, can you can change your nickname. The kites, it's better in English than me. Bueno, Ameku and you, we have finished this Zelanda solairua, flat, the floor, and we are going to the third floor. Hirugarren solairu izango gara. Honek enungo tez. Zela kondia. I'm going to drop items here. Because... Uy. I have a trouble with connection to your stream through IP version 6 exclusively, but using IP4 works fine. I don't know. Maybe Kites can help you. Vale. Deeper and deeper, the air is thick and hot. I must be close to the center of the earth. Lum. Hostia. Okay. Ah. He's running the byte from home and probably he doesn't have an existing IP6 address from here. Ah, cacasarra, hostia. Cold winds from the north.
I mean the Oncast server. Vale. Bai, badakot frankotiradora hori, Bingotena hau kendu, da frankotiradora mini. I'm going to use the francotirador, the rifle. Rusty buffalo rifle, but I need ammo from... Bueno, ya que está badakoten... Alright. Oiaran buru hartu ngot, Toki here, and I'm going to sleep and go to the mine. Vale. Zure aurpegisa top, ezta? Vale. Yeah. Bai, egiz, arrozoi dako zukaitz. Is weak! Uf. Ah, marica, bai. Esto te gustan los terribles,
Bai, da, molta kolpe, molta fa, bai. Estamos sustuts. Kale borroka style. Ez que ez dut gure honek papo koloni. Ez que ez dut ikusten ezer, ez. Joder, txo. Zeran zen, pues que ezin kendu goma. Ez que honek ezin kendu. Joder. The desire to pick up random objects is strong within me. Vale, skopiti hartu hemen.
Hostia, se ha botado bien. Forefathers, bear witness. Este hecho de morroian dibera deus badan. Marcador y pegó gratis, oye. Si arrezko balakaz, se una herramienta. Nice one. Honek sospechosamente kolore desberdinetako ez da. Weird. My pockets were empty a minute ago. Hau non da. Justo bat. Elegante. Lau sortxikue. Lau gintorbaltz lehre txat. Vale. After all, why shouldn't I take it with me, hmm? Embrace the void. Igo potioa. Hau zer da? I may have an idea what to do with this. These will serve me well. Berdinzu. Honek izi saludo kamen ez da. Eso, beti. Estopia, tiro... Vale, hau da beste mandarantz ez da. A promise of greatness lies within. I know it.
kill enemies as the person doesn't fuck the owner of the sleeping matter. After the middle is awakened by Chan. Bai, hau gorri izena da bizotzalez, increase resistance to fire by enoker urrogi, vale. Hau, hemen intxiduna. Bai, ona da, bai. Errebentatxo. Hori hartun du. Bat ematen txuten gaitxuz, bai ez dakit non dauen. Errebentatxo. Under. 6 feet under. Hemen ez dago zen, ezta? Ez, ez dago.
Ostia. Vale. 3 punto dakuz, zer altxaku? Hau esango lekizten nahiko hona dala, Joder, hau behar izan da egin, baina, bueno. Zango txago. This monorail is more than extra pockets hartu alduzu. Bueno, beste barik. This monorail is more than meets the eye. Each key and look at the same time. A mechanism. A sun is visible on its surface, with some of its rays missing. Something inside your backpack starts vibrating. A rattling sound echoes through the chamber. Place all your in the follows. Vale, hemen emingo zuen gana. Vale, with a humming sound that reminds you of a nest of hornets. The portal comes to life. Hair on your arms stand up oiun pop-up and small veins of electricity appear. Harmless but a clear sign that the way to the other side is open. Vale? This ain't the same as the other portals. This one is more significant. Must find a way to activate it. Vale, aktiben dugu lehenengozko. Vale, hemen dago. Pentselik hau sartu migarrela, ezta? Pentselik hau... This giant structure resonates with my very being. My quarry is there, inside. I am sure What is of it. this place? Where are we? What did you do? We are very far away from that bug, you know. And don't stare at me like that. Of course, I had put some spells on you to keep track of your progress. Pentsen dut, dakoteles bat izeteko... Hori, bueno, You barrio probatu, really want to stock up. If my gut feeling is right, it's time to spend all the soul essence you've got. Something is out there. Vale, with a still target increases action. Vale. Hemen agotau. Kontzeranik sortximini gauzek. Hau da. Hau nizto piar, hau bez. Hau saldu gotxatu nahi Andrei. Miss, Hau ezin jot, vale. Limita piku dakot, joder. Hau eskopeti be. 62. Eta honek. 7 metro eta honek. 9 metro. Máximo metro. 25. Ba, 25, da.
Honek iruta ama, vale. Hau da. Hau... Bai, bakit Soul Essence dizenak aldut saltu bai. Vale, ia mesera goten. Total resistance against physical attacks, vale. Hau estopiar hemen, hau estopiar orain. Hau, edo zein. Sen Rodgian joined the chat. Ondo etorri, welcome to the chat. Okay, container, hau. Left the chat? Finally, it took me forever. I had figured out how to activate the gateway. The way to the other side stands open. What awaits me there? Well, I'll already know since I am writing this almost complete darkness, less than an hour after opening the gate. Good thing I brought plenty of candles and oil for my lamp. Otherwise I won't be able to blind a rat in a maze. The first thing I should be expected. The damn thing only works one way. We'll scout the area and get the lie on the land when I will ponder my options. Spirits guide my hands. Hortita. Vale, pentsalik portalan jure aktibe eta guzela leko bardinera, bai beste mundo bat esatik ez da. Edo ez dakitxe, igual flipeten hau, Skill points 1. No, no, What do we have here?
Headshot. Dice que reventáis esta. This place is way worse than I expected. Without the light, as dim as it may be, I would have been dead already. There are traps everywhere, precious plates, spears and spikes, bottomless pits, and I still haven't even caught glimpses of a possible exit. Vale. Aukeri edo bidea edo esango da ez. Each of these places is in a random tunnel or cave. It's a man-made and quite possible it was meant to stop any trespassers like myself. Vale. What do we have here? Hau bidea ez da orain edo no pasatzeko moduen. Hemen pista. Hemetik izango da, ezta? The spirits are pleased. Realmente acosará. Buah. Hostia, esto es monastirik.
My ancestors will not welcome me yet. Vale, bidotena horren kontra. Hau bidot, vale, negaz bai. I hope you're not here. Vale. Eso hori zer da? Ze hau? Txoriaren ondoan dagoen. Honen almuen? Hau! Otsuek. Otsuk agertuteko. Cleansed! Ja ne bat albo zen errementari.
this land with your blood. Obey your master. Lo he hecho herramienta dosónica, ¿eh? Zakitz, lehengo tiban atorren. Bai. It's mine now. Harto mitja da, eh? No sé, no. Beste barik, saldu. After all, why shouldn't I take it with me? Never enough of these.
Es que horrek, ez dakit, honek... Superkabroi da hori etxo. Buah. Vale. Horren printzipioz, honek... Ez dizun behar hiltzen bidiz. Horrelanak. Normalik ez da. Ia, ez dut monastirik, txu. I'm just getting started. Kazarra, hostia. Ez dut monastirik, Zer, Hamaiketi ez, bueno, kaitxamen itxuko tau. Neko bizi gara gaurkoz. Eta... Ba, menzarratuko txoan, bale? Venga, ondo bili da ongo gara, bale? Nara, txoan, gorantzizik eiderregi. Gabon. Norbait, zeu behar zabiz. Bueno, bide batez, eskerrik asko pasain dan hori, bai, bizar opor. Agur. Kendungote uno eider Gabon. Kendungote alarmi, ontsa momentuen, eta... Ba, lokuluz katxoa egitera jaron derok. Venga, txo, Gabon dan hori. Dale, beti.
Bai, urterin joztu. Urterin txena? Oso, hosti. Ez. Vale. Bueno, egingo beste baten. I hope you're not here. Vale. Hau zetako da. Vale. Orduan, hau. Saldu gutxetan egi. Ba, zintza saldu niri. Ba, hau nagarra xatugu. Hau ben. Vale, ya. Hau be, boten niko gutxetan eri. Hemen. Hona. Bestatzen les erabilko. Orduan. Biotena da hau. Hau egaz. Gero. Gero. Bueno, se han dado. Vale.
Ultimamente Minsky, join the chat. Non dico nada. Vale. Hau zer da? Exploding bolt. Vale. Hau, hartu ningo pegai.
No vull jugar. Así querido. ¿Qué torna está?
Entera basta gintxo. For me! These are just what I wanted. Ogni anno mi tambidi. İçeri kalktı İtalya yemedik sanırım. Tavşanız. Ja sabemos con honek. Hau da nire azken papera. Bueno, bai.
Gaineroken erre, ironia. Irakurtze gotzen zitzaidan. Baina ez nuen inoiz nahiko nuken bezain ondo idatzi. Oaino da zura noski. Tunel inuetan zehar noratzean ibiltzearen gainera ondoren egunaren argia ikusi dut. Baina olegen hau biltzeko eta are arakatzeko nire zauriek ere dute laguntzen. Eta leku hau, halako bat ikusi dut urrun, baina ez tamaina honetako zerbait. Piramide bat, non dago? Zeberrarek dute lotuta atari hauek toki honekin, eguzkira arraroa da hemen, iluna, goitik bera. Espe dut oharrai hauek aurkitzen dituenak egitura honi buruz gehiago aurkitzea, eta etxerako bidea aurkitu. Take. Nice one. Hone da Nakamata en GS. It's pitch dark here, but all I need to do is find my star and follow her. I will find her soon. Yes, she is just right there, behind that corn. If you spot raisins on the ground, don't eat them. It's deer scat. Wait a while for it to grow into tasty gingerbread, and do not touch the square ones. Soon we'll be together again, my Stella. It's pitch dark here, but all I need to do is find my star and follow her. I will find her soon. Yes, she is just right there, behind that corn. Soon we'll be together again, my Stella. Bisons are short-sighted beasts. Now, if one or a herd charges you to stand still, they'll miss you. If they do not, the resulting pace can be used as a base for soup. If you spot raisins on the ground, don't eat them. Beavers are known for building dams and for their pelts. Now, little is known about the ancient beavers, builders of the invisible citadels. Their king sends floods through their gates to punish humans for their greed. If you spot raisins on... Don't worry, Stella. I am coming. I just stumbled in... Don't worry. I must have lost my way. Not to worry. She will guide me, the light of my life. I must have lost my way. Soon.
The trail ends here, and my hunt will soon end. Hòstia. Opa, norbait. Vale, bidot talisman bat zuen kontrakue. Venga, guztan topatu. Hau izan lehi, ezta? Hono esitzen doz. Vale, hau no. Hono esitzen doz. Vale, honek ez dut balizo, zetako bez. Hau zetako da, vapors, poperi pasan ez. Make enemies blind, but not dead. Vale. Honek igual ez dut balizo. Vale, honek gauzet demoniak huekaz, tia zelan duen asuntu da. Hitting range 15 metro. 15 metro tan ez dut etxen, zebez. 20 metro. Instant damage increased by 1,000. Vale, hau. Vale, orduan, hau ez da piar. Momentuz. Vale.
Minena alkoholize topera. Hau, hamen imini eta zatitxu hostike honerik aurrei, bale. Orain. Hau. Ah, vale, bueno, azul, vale. Vale. Esto ya... Esto es VR. Vale, melee damage. Hau, kakazarra. Damage increased. Etxatoneak nahiko potente, Eta hau zuen kontra, eta hau hori. Bizide. Gero halako edabe bat. Pumba. Halako bat, bai. Hau lehengo tiruntzako. Eta gero ja... Vale. Seguís objetametik. Hago esto pillar. Ahora lo que esto da. ¿O se da? Vale. Melee weapon. Vale, ahora pues usar. Hostia, menor, vale. De hecho, dana pasa que te lo estaba. Gracias,
Ahí. ¿Qué coño hago? Hostia. Don't worry, twin. I ain't done yet. ¿No? New ally can be summoned after rest. Esa coña de ally. Yo al final lo he dicho como ser, pero bueno. Infalible Lumière. ¡Aupa! Toma, yeah.
Ah. Ven para acá, bicho. ¡Ah! Va. Ah. Otro kikutute. Otro que Kututen. Dale, Betty. Biodes Balak. Still here. Va.
Non izan bidea, betik. Vale. Joder. Está con X. Vale. Vale, hemen ez dakot balerik, ja. Listo, ezta?
Hostia, hemen dago. Well done, Spirit Talker. My employer is pleased. By the power vested in me, I hereby declare our contract fulfilled. I am now at liberty to share with you the true nature of our agreement. It was your daughter who actually saved you. Her prayers for your life were heard by my employer. He entertained her wish and set in motion the chain of events that ensured her safety. Every fair deal has its price. Your payment, a soul of an imposter deity, one of many to have invaded this land, and yet one less. Go now. Your daughter awaits. 'Twas a pleasure doing business with you. Amaitxu de etxo. Bai. Penia, bueno. Guapongo zen beste arma batzukaz pasatie. Tipo, hori, ondaliz, basto higaz da gauzek itxen. Apa, nolabait, ia egin izan horregaz, zelan da txorizen buru horlegizegaz, teleportatie eta gero barriro juen eta barri egitxeok itxigaz, bueno, behik izan ostan txien, espasun pasaten segiduen, bala barik atxizara, arma barik eta gero zintzu pasa, claro. Baina, bueno. Espero guzta izena, eripile dago guztadaz, bakizu hau rollo asko guztan zela, así que tan gatxin jast, hori egitze da. Baina, bueno, hartuntzagu kaiu eta, bueno, beste barik. Zuok zelan, zelan oso joko guapoa dinok aitzek. Bai, zelan hor, zan dako izena onkasteko txatan da ez Twitchen. Igual maztonetik zatozilako edo. Hosti, zeles, bai, pilo guztaz. Tia beste teleziaren bateo bataten badauien, da hori bezegun hartu motela. Guztan ez roi behiztazten da guztaz askorik da mele, baten kontrako melie. Ja, ez naiz logatu behar, ja. Que Twitche guztien koinazu da, bueno. Mele armak gitxi. Ni aizkori guztan da, atxetik zuen da aizkori gazemon. Bueno, hori da, buena. Hala kusan da. Bueno, hau maitxute, eta hamen izena bestun pasa, segidun pasa bizan, ezin izan dezan hil, da, bueno, hori total gatz. Bueno, goxin ibil nahi dutretze behar dau, betelezi zine jolasten daztatzen guztazkorik. Eta zer izan esaten? Bara, hau esan dati noiz aizuna, zatela guztazko lipez, oso amaterra, nire guztorako. Eta, hori, beste barik. Zortzi bakarrik niote zeberi, ez dakitxe... Complete tutorial, beto, tutorial ez tegin. Kill a prodigal daughter with headshot with other moving the her mask, joder. Eta pasakillo komenta. Ja, penai da, amentik ez da gula hori kar orduen txateko mesuk ez dizle duten. Baina, bueno, zango txagua. Bueno, Minecrafteko hori
Servidora horra pasadot, zendako izena... Hauna pasadot. RX5 era pasadot. Hemen dago, martxan. Bat eman konekta da, bai, lost connection. Ez dakit, ondo zungo badan. Ja. Probaingot. Ba, ontsi guzko, ja, probaingot. Principios martxan da. Hemen, ontsi probako, salto baten. Han, txibatu Telegrameko, Gaue da. Gaue da? Zer nahitzen da, lo? Ez da etxo llevadan hori, Neuroien... Non ez dago. Nengu da, ez da? Ya me lo he llevado, bueno. Hala. Es que oye... ¿No hay videos? The monsters are near. Bueno, ikusten zuen moduan, ba, martxan dago intxet. Ezta? Eta, bueno, ondo. Ez da eran ekartzen duen FPS ikonetik. Ah, bueno, 60 FPS, bueno, iruta bat, bueno. Ondo du, Zer ikusten zu? Martxan dago, ia, gauzi da, Orange Pizeri bekarraki guztantzaten lakendu da, bueno, ba, berau zerbitzari ze, zeu zer
produkzioen dakoten zeu zer martxan imitzeko, ondo. Hori bai, inbizagoten, ez tozten balizote esan horregaz, zen doko izena... Joder, ez dut ikusten. Hau iztela bizaten, Bellsoften JDK, hogeta bata, ze... Honegaz Open JDK-gaz, ez dezazten, ez dakiz zer Java bertxinio batako zu, ez da buena onartu teleko zu zer? Bez, onartute ez dela bateria garrez bezik, eta ez da bela firmeta edo ez dakiz egosti, delako mierda, zer, buf. Bueno, hau... Hemen, OpenJDK verified, ez dakiz, bale. Honegaz, antza martxan duen, de puta madre. Martxan minut eta listo. Idei da, ia Docker batera edo pasatzen baten, edo Podman batera, eta bertanokin. Bueno, hori bestaten ingot. Lelo kuskotena, lelo prestatu bidiote. Hori zendoko izena kontenedoraz, klar, RX5 egaz dauelez asuntue, ez da errezatu apati, neukin mikote debenen oinartute bat, eta listo. Eta zurrupatze da. Jaun Andreok. Lan du, ia... Hemen dau. Free 123 mega. Joder. Ez da, martxan dau eta... Wingoz. Bale, gune da logak ikusi. Zeran zen... Hau. Grametik apitamen hau. Hauen ez hau ez. Hauen erraren bat emon dau. Bale, kanot ez dakiz zer. Bale. Justo ez da hemen errori horrena. Zer, lar... Ongo zen, que le joda. Bueno, balan gara txinda, edo lan oranz pile libre hau. Zuzeneko botateko horra, Twitchera eta onkasteko britxetu. Hake hosti direz. Bueno, jaun Andreok, hemen sardoko zuzenekue. Ia raidetxeko aukera ipadoen. Bintxe Twitchetik. Segun kastetik ez da hori aukeriz da. Content, Stream Manager. Gitxita dago, ese koña dago minja. Estoy volviendo loco. Esto ha ido demasiado lejos. Desconectar de la corriente destruye la memoria. Esta es película, super 80 da. Hala, Raibarik. Bueno, ekaitz, eskerrik asko, pasateretxik, Eider eta Norradit bebai.
Eta betikulez, jaun Andereok zurrupatzera. Gabon, dale beti, pasa dugu.